Twongeye kubasuhuza bakunzi bacu ba Scott TV Show, tubasuje aho muhereye mwese, twifuriza amahoro aturuka ku Mana, twizera ko mumeze neza. Twebwe turashima Imana. Uyu munsi ni tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026, aho turi kugeza amakuru yacu yo muri iki gitondo, tubabwira uko umutekano uhagaze hirya no hino, tubabwira amakuru acicikana hano hanze, tubabwira uko byifashe. Rero wewe utarakora subscribe kuri Scott TV Show, tubasanga ngende bikore kugira ngo n'ubundi uzazobona ibiganiro byacu ku gihe. Amakuru yacu rikatse ko yahere n'ubundi mu karere ka Minembwe, muri territoire ya Minembwe, tubabwira uko abaturage bakinguye babyutse ndetse zo kubitira mu hagati indonda bijombo, tuze kwambuka umushasha wose Plaine Ruzizi Uvira, ndetse twambuke muri Nord Kivu, Imasisi ndetse n'ahandi no mu bihugu by'abaturanyi, aho hose tuza kubakubitira tubabwira uko umutekano uhagaze. Akarere ka Minembwe kugeza muri iki gitondo barakinguye, barabyutse, ni amahoro, barashima Imana. Murabizi ko abaturage hari Minembwe iyo babyutse, iyo bagiye bakabyuka, by'ukuri bashima Imana, aho iba yakomeje kubarinda mu bitero bya buri munsi. Guhera muri iki gitondo nta mirwano iraba, nta kibazo ca drone kiraza gutera mu karere ka Minembwe. Ariko kandi na harejo ku wa gatandatu abaturage biriwe neza, babyutse neza, nta gitero ca drone kigeze kihaba, ndetse abaturage bakoze sarongo cyangwa ari wo muganda. Burinda bwira nta bitero ari byo ku butaka, ari bitero byoheje mu kirere bibaye, ndetse no ku wa gatanu nta bitero byigeze bihaba. Gusa drone zo zikomeje kuzenguruka mu kirere cya Minembwe, kandi ari nyinshi, zigenda zifotora mu duce dutandukanye hariya mu karere ka Minembwe. Imihana ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya drone za leta Kinshasa ndetse ifatanyije na leta y'u Burundi. Ahareje ku gatandatu abaturage, amakuru ahari nuko ejo abasirikare bahariya mu Minembwe, etat majoro y'ishaka rya MDP, bakoreye umuganda hariya mu Minembwe centre, hariya Madegu, berekeza no mu bindi bice bitandukanye, za Gahwera ndetse na za Muzinda na za Gitavi, aho hose abaturage bakoze umuganda. Ariko kandi hariya muri Minembwe centre, etat majoro MDP niho bakoreye umuganda. Uyu muganda wari uyobowe na Colonel Serugaba William, ndetse na administrateur wa territoire hariya Minembwe ariwe Colonel Gikwerere, niwe wari wayoboye kiriya gikorwa cy'umuganda cyangwa sarongo cukura umuhanda hariya mu Minembwe, ndetse n'abasirikari bose nibo bagikoze. Iyo sarongo ikaba yagenze neza, kandi bakaba barakoze umuhanda neza, ndetse bakaba bakomeje basaba aba diaspora, basaba abanyamurenge bose bari hanze y'igihugu ko bakomeza bakaza kubaka mu Minembwe, ndetse bakagura amamodokari bakayazana mu Minembwe, tibareke kuja kubaka mu mahanga, bareke kuja kubaka mu bindi bihugu, ahubwo nibaze beinvestise iwabo muri gakondo, bareke kugura amazu handi cyangwa ngo bagura amamodokari iyo, ahubwo nibaze bubake gakondo. Kuko nicyo basaba, ati twebwe twakoze umuhanda, icyo tubasaba nuko mwakora gudro cyangwa mugakora kaburimbo, kuko umuhanda twamaze kuwukora. Rero imihana twabwiye yakorewemo imiganda harimo za Gahwera, Madegu ndetse na Muzinda na Gitavi, aho se habereye sarongo kandi yagenze neza, hose hari abasirikari, hari morale, bikaba byaragenze neza, aho abasirikare bararimbaga bakavuga ati Minembwe izagengwa nande? Tizagengwa na sisi wenyewe, tuzoyigenga, tuzoyubakira, nta muntu uyitwubakiye, tuzayubaka n'amaboko yacu twenyine. Abaturage rero bavuze ko badafite kuva mu Minembwe, niko ingabo za MDP zavuze, twebwe tidufite kuva mu Minembwe. Abo n'abasirikare babivuze bari muri sarongo, babati twe dufite kuva muri Minembwe, kandi banayidukuramo tuzavayo n'uyu muhanda twakoze wacu, tuzimukana nawe. Ariko kandi twebwe nta gahunda yo kuva muri Minembwe dufite, bagenda byikuremo,
turakomeje na gahunda zacu zo gukora imihanda, dukomeje gahunda zacu zo gukora sukura umujyi wacu wa Minembwe. Abantu nibaze bubake, abantu baza gukora imihanda, nizo twifuza twebwe nk'abanyaminembwe. Rero byagaragara ko abasirikare bafite morale cyane. Mu bigaragara abasirikare bafite morale nyinshi cyane, aho ubundi bakoze sarongo kandi bagize gute bishimye bameze neza. Ngaye nguko aya karere kahariya mu Minembwe, tubwiye ko muri iki gitondo umutekano uracifashe neza, nta bindi turumva bihwanye cyangwa bisa n'umutekano mukeya. Abaturage barakomeza gushima Imana ikomeje kubarinda umunsi ku munsi, aho mwanzi yabapangiye kubica, akabapangira kubasenyera, akabapangira kubanyaga ndetse no kubikira amatungo. Ibyo byose bakaba bakomeje kubigerageza kugira ngo babigereho, atariko kandi turinzwe n'Imana. Imana izaturinda tubeho nk'uko ikomeje kuturinda. Imihana myinshi irasenyutse mwarabibonye, ariko kandi imihana imaze kugarizwa n'ikibazo cya drone. Ni imihana igera muri 2, Irundu ndetse na za Karingi. Iyo mihana yombi ikomeje kugarizwa n'ibitero bya buri munsi, aho amazu menshi yarahiye, hasigaye amazu makeya. Insengero zararashwe, zarasenyutse, abantu benshi barwariye mu bitaro, barashwe na za drone. Aho barimo kurasa abana bagera mu myaka 6, bakarasa abasaza, bakarasa abakecuru. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bibabaje cyane, aho leta Kinshasa yahisemo gutsemba kwica abanyamurenge ngo bibakoreho ibamare. Ariko kandi amahanga akomeje kotsa igitutu leta y'u Burundi, bavuga ko bagomba gukuraho ingabo zabo mu karere ka Minembwe. Biravuga ko ubu leta y'u Burundi ishobora gukura ingabo zabo muri Minembwe vuba na bwangu, kandi mukazabibona. Rero nk'uko bimeze. Ariko kandi twirwaneho, cyangwa MDP twirwaneho yashizeho itangazo ryo kwamagana, ndetse ivuga ko MDP twirwaneho yatangaje ko ufite amakuru ko avuga ko hari imyiteguro y'ibitero bishobora kugabwa mu bice bya Minembwe, Fizi, Itombwe na Uvira mu ntara Kivu y'Amajepfo. Mu itangazo ryashizwe ahagaragara ku wa gatanu, uyu mutwe uvuga ko ingabo za FARDC n'iz'u Burundi ziri gutegura ibikorwa bya gisirikare birimo gukoresha indege, drones n'ibindi bikoresho bya gisirikare biremereye. MDP twirwaneho yavuze ko ibyo bikorwa bishobora kugira ingaruka ku baturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajepfo. Isaba ko byahagarikwa ndetse ko ingabo z'u Burundi zavaho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe kandi wasabye umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'indi miryango mpuzamahanga kugira uruhare mu gukumira ikibazo cy'umutekano n'ibyago by'ubutabazi bishobora kuvuka muri ako karere. Icyakora kugeza ubu nta tangazo ryatanzwe na leta ya EDC cyangwa iy'u Burundi ryemeza cyangwa rihakana aya makuru yatangajwe na MDP twirwaneho. Gusa MDP twirwaneho ifite amakuru ko hari kupangwa ibitero simusiga mu baturage, ariko kandi yabyamaganye ndetse bavuga ko bagomba kugira bagomba guhagarika ibitero, abaturage bakabaho nk'uko bari basanzwe baho. Murabizi ko abaturage bafungiwe impande n'impande, nta muturage ushobora kuja guhaha, nta muturage ushobora kuvuga ko ashobora kuja mu karere kamwe aje mu kandi. Ni ukuvuga ngo bafungiwe hagati, nta bicuruzwa, ntaki. Ibyo byose bikomeje kuba kandi amahanga abibona, ariko kandi hamwe n'Imana bizagenda neza. Imana izakomeza ibarinde. Rero ngako uko bimeze muri iki gitondo, twabwiye ko bikira amahoro, abaturage n'undi bari kwitegura baje gusenga. Murabizi ko ahantu hari mu by'ukuri hari insengero cyane cyane zisigariye muri centre, kuko ahandi zarasenyutse. Abandi bafite ubwoba bwo kuba baterana kuko drone ziri mu kurasa umunsi ku munsi, ariko kandi abaturage hafi ya bose babyukiye mwiteguro baje gusenga, kandi ni byiza kandi turabishima.
ngaho uko bimeze hariya muri Minembwe, icyo hagati ni amahoro, indondabijombo ni amahoro, aduyi ntararenga ariko kandi akomeje kuvugwa mu misozi iriya y'indondo y'uruhishi, za Buhonde, za Kirungwa, za Mitamba ndetse na za Gikozi, aho hose niho aduyi aherereye, ashaka kugira ngo agabe ibitero mu ndondabijombo, ariko twirwanaho ihagaze neza kandi izakomeza icunga umutekano ndetse n'ibyabo. Niyo gahunda yabo, nibwo buryo bwabo bwo gukomeza kurinda abaturage bo hirya no hino mu misozi miremire y'Umurenge. Rero ngahe uko bimeze hirya no hino muri ka karere ka Minembwe ndetse indondabijombo, aho hose nuko byifashe, ndetse na Rurambo kugeza ngubu baracatekanye, bameze neza nta kibazo, bashima Imana ikomeje kubarinda ndetse bikabarindira n'ibyabo hirya no hino. Uvira naho haracatekanye bukeya, hari muri alert aho bakomeje kurasana abazalendo bwabo bonyine, bapfa amafaranga, ndetse bikavuga ko na Fizi naho abazalendo bakomeje kurasana bapfa amafaranga Gisekedi yabapokeje arabaha, bikaba bivuga ko abazalendo abakuru babo bariye amafaranga yabo bakabaheza makeya, byose bigatuma bagira umushiha bakasubiranamo bakarasana. Hari ingabo nyinshi zazamutse zerekeza point zero, harimo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC zifite gahunda nabo kuba bagaba ibitero mu Minembwe ziturutse kuri point zero. Izo zose ari amakuru twabashije kumenya dukurura hirya no hino. Ngahe uko bimeze President Ruzizi, twabwiye ko mu cyumweru gishize aho leta Kinshasa ndetse n'abazalendo nundi baboherejwe muri President Ruzizi kugira ngo bagende bitegura igitero simusiga hariya n'ubundi muri Kamanyo ndetse na Gatogota, hari ingabo za AFC M23, gusa ntibaraga ibitero ariko kandi bafite niyo gahunda bafite yo kuba bagaba ibitero. Ngahe uko bimeze ku mbere ko tugera muri Nord Kivu, harimo umuganga kandi wahawe igihembo cyitiriwe Nobel ari witwa Denis Mukwege, yanenze bikomeye uburyo ubutegetsi buriho muri RDC buyobowe na Felix Tshisekedi bukorana n'abadepite n'abasenateri. Amakuru avuga ko Tshisekedi cyangwa perezida uzategeka ubuziraherezo. Denis Mukwege yavuze ko impamvu nyamukuru ituma hari ugushigikira ibikorwa bimwe na bimwe bya politike bifatwa nk'ibibangamiye igihugu ari uko abadepite n'abasenateri bahabwa imishahara n'inyungu nyinshi cyane, ku buryo bamwe bashobora gushyira imbere inyungu zabo bwite aho kwita ku bibazo by'abaturage. Yavuze ko hari abashigikira iyo gahunda kugira ngo bakomeze kugumana ayo mahirwe n'imibereho myiza aho guharanira inyungu z'abaturage. Yongeraho ko umuntu wese utashigikira iyo gahunda ashobora kutazaka ayo mahirwe agasubira mu buzima busanzwe bwuzuyemo ubukene. Mukwege yavuze ko kandi ko kubera iyo myumvire hari bamwe mu bayobozi batakibabazwa n'ibibazo abaturage bahura nabyo cyangwa n'ibibazo igihugu kirimo. Ibi ni ibitekerezo bya Denis Mukwege ku bibazo bya politike muri RDC, si amakuru yemejwe nk'ukuri ku byavuzwe byose, ahubwo nuko yabisesenguye kandi akabigaragaza mu ruhame. Ngahe uko bimeze n'ubundi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, aho n'undi bakomeje kugira gute leta Kinshasa ikomeje gutegura ibitero n'ubundi hariya muri bice bya Minembwe. Reka dukubite Masisi, imirwano muri Masisi mu duce twa Malemo, Luki, Ngururu ihuje ingabo za M23 n'irakwese FARDC, aho FARDC zakwiswe cyane. Imirwano ikaba yarabaye aharejo ku wa gatandatu. Iyo mirwano ikaba yarahuje FC 23 ndetse na FARDC iza gukubitwa irahunga. Ndetse muri Masisi kandi mu duce twitwa Ntete yabaye Tombe,
M23 na coalition ya FARDC bari kurwanira Miguri na Kahandwa berekeza ikazinga. Bivuze ko M23 ikomeje gukubita iriya coalition yose, ikomeje gukubita adui cyane mu bintu bigaragara cyane. Adui akaba akomeje guhunga n'undi aja kuri ngaye nguko uko bimeze. Hari amakuru avugwa ko aya masaha kugeza ngubu umugabo wita Mutayomba ari FDLR bivuga ko yagejejwe i Walikale, bivuga ko yarashwe n'intare za Sarambwe umunsi we waharejo ku wa gatandatu mu gitondo. Bivuga ko yarashwe mu nda no mu maguru bikomeye cyane, gukira ngo kwiwe ari hamana. Aya namakuru twabashije kumenya avuye muri abice yarahereremo. Yarashwe nabi cyane, bivuga ko yarashwe amaguru ndetse no mu nda, akaba yarakomeretse cyane bikabije, akaba ari kuvurirwa i Walikale. Bakaba bivuga ko gukira kwiwe ari hamana. N'amakuru twabashije gukurura muri abice byahariya za Masisi ngaye uko bimeze. Bikaba bivuga ko andi makuru avuga ko n'undi umugabo bita Yakutumba generale, bikaba bivuga ko ashobora kuba arashwa n'undi, bakaba yajanwe i Bujumbura kuja kuvurizwayo. Ari n'amakuru twabashije kumenya ya generale Yakutumba. Hariya n'undi i Bujumbura niho yaraswe, ariko bikavuga ko yarasiwe za Mikenke, aho drone ngo yamukwisira murasa iramubabaza cyane, baramwikorera mujana Uvira mpaka ni Bujumbura. Akavuga ko ari kuvurirwa hariya n'undi mujyi wa Bujumbura. Hano hari ibaruwa ifunguye y'umunyamakuru n'umuharanira uburenganzira bwa muntu witwa Victor Tesongo, igenewe perezida w'u Burundi ku ifatwa rya Benjamin Babunga. Nyakubahwa perezida, umushakashatsi Benjamin Babunga ntabwo ari umunyabyaha, ni umuntu ukorera amahoro. Kumwohereza i Kinshasa bisabwe na perezida Felix Tshisekedi, ntibzaba ari ugukurikiza amategeko gusa, ahubwo bizaba ari ukumucira urubanza rw'urupfu mu buryo bwihishe. Ni gute Uburundi bwakwemera gushikiriza umwe mu banyafurika igihugu cyangwa ubutegetsi bushinjwa kutubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu ndetse bugashira mu bikorwa igihano cy'urupfu? Turasaba ko bwana Benjamin Babunga arekurwa nta yandi mananiza. Uyu ni umunyamakuru n'undi wasabye perezida Ndashimiye kutafata uyu mugabo ngo mujane hariya i Kinshasa aje gufungwa. Rero katubashimiye mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi, wowe turaka subscribe ugende ukore kugira ngo n'undi uzazobona ibiganiro byacu gihe